Namakuru agezweho none yihutirwa cyane namakuru asobanura byinshi cyane mu mutekano politiki ndetse na diplomasi. Namakuru avuga ku bijyanye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi akavuga ku bijyanye n'abayobozi ba 23 bongeye kugabwaho igitero gikomeye cyane. Ni nyuma yuko drone z'igisirikare cya leta ya Kongo zagiye zinetralizwa ndetse zikaba zitagishoboye kuba zarasa ibibombe uko ziboneye mu bice 23 kontrolora bitewe nuko amakuru yamaze kugaragaza neza ko 23 yamaze gushyiraho ubwirinzi bw'ikirere bukoreshwa ndetse bunakomeye cyane. Ibi rero byatumye benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baza gucura umugambi ukomeye cyane wo kwica bamwe mu bayobozi ba 23 bari imasisi nk'uko bitangazwa. Amakuru aravuga neza ko biriya bice bya Gatoyi ndetse na quartier zaho nyuma yuko hamaze iminsi humvikana ibiturika biremereye cyane 23 kuri ubu ngubu yari yamaze kugabwaho igitero kinyuze mu bakomando bo mu itsinda rikomeye cyane ry'abahibu cyangwa se biyise ibihunyira. Abangaba bivugwa neza ko bari bamaze kunoza umugambi wo gukora operasiyo ikomeye cyane nk'izo 23 yagiye ikora, ikaza gusanga bano bayobozi aho neza barara ndetse bacumbitse, dore ko bari mu biriya bice bya Masisi. Bamwe mu bayobozi ba 23 bagombaga kwicwa ndetse byari byamaze kunozwa nyuma yuko drone zitagishoboye kuguruka mu bice birimo aba bayobozi ndetse n'ibindi bice bitewe n'ubwirinzi bw'ikirere 23 yazanye igisa n'ikimodoka kinini cyane. Benshi bavuga neza ko ari cyo cyifashishwa mu bwirinzi, dore ko kiriho bimwe mu bikoresho bifasha mu kunetraliza ndetse no kurekura ibimeze nka misile bigenda bikanetraliza ndetse bigasandaza ku buryo bukomeye cyane yaba bombe cyangwa se na drone yaba irashwe mu kirere baherereyemo. Kuri ubu rero byabaye kuri aba bari baje kugira n'abayobozi ba 23 bisa naho byabereye bibi cyane kuko bose bahise bicwa. Hagaragaye amwe mu mashusho kuko bari bamaze no kugira neza hafi n'uruzitiro cyangwa se na cortire igipangu cyari gerereyemo aba bayobozi ba 23, nuko abarinzi bari ku burinzi ndetse basa naho bari baraye izamu nibo babashije guhangana ku buryo bukomeye cyane n'abakomando bo mu itsinda ry'abahibu. Ibintu ntabwo byigeze biborohera na gatoya kuko uko bari batandatu bose uretse umwe wafashwe ari muzima abandi bahise bicwa ndetse bisa nkaho umugambi wabo bari bagiye kugeraho kuko bari kugera kuri inyubako bagahita barasa batunguye ku buryo bukomeye cyane. Bamwe mu barinzi bari barinzi inyubako ndetse barinzi bamwe mu bayobozi ba 23. Ibi rero byaje kuba bigaragaza neza ko intare zasarambwe mu bice byose ziri maso ndetse ziryamiye amajanja. Ubu tuvugana aba bayobozi ba 23 basa naho batigeze banikanga ngo babe basohoka mu byumba byabo bitewe n'amasasu yavugaga ariko yiganjemo ay'imbunda ntoya zari bwifashishwe n'aba bakomando b'abahibu ndetse baje guhita banetralizwa ku buryo bukomeye cyane bamaze no kugera kuri tere. Benshi bavuga neza ko 23 ariyo yakunze gukora izi operasiyo zikomeye cyane mu gufata bamwe mu bikomerezwa by'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abanya FDLR. Izi operasiyo 23 yagiye zikora ndetse bikarangira zibaye izanyazo ndetse zigacamo 100% nyuma yuko yabonaga neza ko itari ifite n'ibikoresho byinshi cyane by'ikirere nka mbere, kuko ubu tuvugana 23 yaje kugura zimwe muri drones ndetse n'ibindi bijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere. Mbere rero siko byari bimeze, intare za Sarambwe zibandaga ku bijyanye no gukora operasiyo zinyuze ku butaka. Aho mu mwanya wo kuba bakora ibi bitero bya drone Tshisekedi we nibyo yari yarashyize imbere, ngira ngo murabyuka ko ari nabyo byahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wa AFC 23 abantu bakundaga cyane. Imana ikomeze inamwakire mu bayo. Ngira ngo rero murabizi neza ko nyuma y'urupfu rwe 23 yafashe ingamba nshya zikomeye cyane zo gushyiraho ubwirinzi bitewe nuko drones z'igisirikare cya leta ya Kongo biza kamikazi yaba izo mu bwoko z'ubwiyahuzi za kamikazi nyine cyangwa se zo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'izindi za super drones za Apache ko butazi n'ibindi bitero bikomeye cyane. Bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri cyakomeje kugenda kigaba ibitero, ariko 23 mu kubona neza ko uburyo bwonyine bashobora gukoresha abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo ari ugukoresha ikirere ndetse n'amadrone, bahise bashyiraho ingamba z'ubwirinzi zikomeye cyane. Kuri ubu rero izi ngamba igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyagerageje gukoresha ubundi buryo butandukanye n'ubwabo, ariko birangira bitagenze neza. Ubu tuvugana umwe wafashwe ari muzima yabashije gusobanura uko operasiyo bari bayipanze ndetse n'icyo bari bagamije. Benshi bahita bumva neza ko intare za
za Sarambwe zigomba kuryama ziryamiye amajanja ndetse zikarya ziri menge, kuko ibitero bya Tshisekedi byo kuba bagerageza kwica abayobozi baba 23 ntabwo byigeze bihagarara, ahubwo bahinduye uburyo. Uyu kandi yavuze neza ko bagiye bagerageza kwinjira bamwe mu basirikare bakuru uburinzi muri ibi bice ndetse banabaza amakuru, birangira abasirikare baba 23 badatanze amakuru, bitewe nuko bivugwa neza ko bagiye banyuza mu bantu bivugwa neza ko basa nk'abasivile bakaneka amakuru ndetse bakaba bashyiraho n'ibijyanye n'agaciro k'amafaranga kugira ngo haze kugenda hatangwa amakuru ajyanye n'aho bano bayobozi bama 23 bari, kugira ngo abaza gukora operation nubwo hatari hazwi igihe izakorerwa cyangwa se niba kuko yari igamije gukorwa, kugira ngo bazagende bafite amakuru. Rero kugenda badafite amakuru yuzuye ndetse basa naho bari kugendera ku makuru y'ibyo batekereza ntago byabahiriye, bahise banicirwa muri ibi bice. Ubu tuvugana rero nyine 6 bari baje muri operation, 5 nibo babashije gupfunda, umwe niwe ukiriho. Bivuga neza ko ari nawe uri kugenda utanga ibijyanye na information ndetse nuko bari bapanze ibi bikorwa nk'uko amakuru bigaragaza. Ni inkuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byandikira ku butaka bwa Kongo. Nanone bivuga neza ko ibice bya Rubaya, ibi bice byose bikomeje kugenda bigaragaramo agahenge k'imirwano nyuma y'uko 23 yamaze gutanga umwitangirizwa kwirukana izi ngabo za leta ya Kongo ikazigeza kure ku buryo bushoboka. Aho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kugenda gishyiraho uburyo budasanzwe bwo kuba cyagerageza guhangana na 23 ariko bikaza kurangira abidakunze. Ibice byiganjemo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro 23 yahakomeyeho ku rwego rw'uko bamwe mu basirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo basa naho hari ibyo bari basezeranyijwe by'umurengera mu gihe bakigarura Rubaya, nyamara byaje kurangira bigoranye cyane kugeza ubwo bamwe basa naho batazanagaruka muri ibi bice, bitewe nuko 23 yamaze gutangaza neza kuzifuza gufata Rubaya anyuze mu bintu bijyanye no kurwana we ari inzozi. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu tuvugana yamaze gutegekwa ko igihugu cya Kongo kibanza gucibwamo ibice bibiri, maze hakaba leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ya 23, bitaba ibyo 23 nkuko yabipropoje ikaza kwitwa Volcano Republic, kuko birazwi neza ko ingabo za 23 n'ubundi zari zaroherejwe mu birunga kugira ngo zive kuri ubutaka bwa Kongo, bikozwe na Tshisekedi wabashinjaga ko atari abakongomani. Kugeza ubu rero biravugwa neza ko Kivu Republic cyangwa se Volcano Republic 23 icyo yitayeho sizina, ahubwo irimo irareba ikijyanye no kuba yabasha kuba yabona ubwigenge bw'abaturage bamaze igihe bameneshwa, bagirirwa nabi, bakubitirwa ahareba inzega, baraswamo amadrone, kuko n'ubu tuvugana iminembwe haraye harashwe ibibombe biremereye cyane. Niswa 25 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatikanyije n'abarundi bongeye kumanura amabombe akomeye cyane, bigaragara neza ko yacukuye n'inkangu zikomeye cyane mu mihana ituyemo abanyamurenge, bivugwa neza ko bakiri kwicwa. Ubu tuvugana rero bisa nkaho bigiye kujya ku iherezo, kuko Kivu Republic bitewe nuko 23 izabitamo cyangwa se Volcano Republic igiye kwemezwa ndetse ku gitutu cya Amerika n'ibindi bihugu byamaze kugenda bitsikamira Tshisekedi wakomeje no kwanga kubahiriza amasezerano ya Washington nk'uko byagiye bigaragazwa. Amakuru kandi aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigaragaza intege nkeya mu bijyanye n'urugamba, mu gihe 23 yo ikomeje kwerekana imbaraga mu bijyanye no kwa advancinga. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukora amahizoro mu bice bitandukanye, mu gihe 23 yo ikomeje kugenda ikora ibitendo karahabutaka. Ubu tuvugana rero benshi baravuga neza ko iyi Kivu Republic mu gihe yabimaze kwemezwa, bamwe mu baturage babarizwa ku butaka bwa Kongo by'umwihariko ababarizwa mu bice bisanzwe bivuga ururimi rw'ikinyarwanda, turavuga abangaba bari muri Kivu zombi, yaba Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, bashobora kuba bagiye kongera kubona amahoro. Abahungiye mu bihugu bibanyi cyangwa se ibihugu bituranye bihana imbibi na Kongo bakaba bataha bagasumira mu byabo, bagahinga bakeza, abandi bagakora imirimo yabo, dore ko
gifite ubutaka bunini bwo kwitaho ndetse bakaba babukuramo umusaruro ndetse bakiteza imbere. Kandi abagiye irwota amasimbi mu bihugu bitandukanye, Leta z'Ubumwe za Amerika, igihugu nk'Ububiligi, Canada ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byagiye bigibwamo n'abakongomani baturutse muri ibi bice, Ubufaransa n'ibihugu byinshi cyane by'i Burayi ndetse n'ahandi. Aba nabo bakazagira uruhare mu gushora imari iwabo ndetse ubutaka bwabo bukongera kuba ubutaka butagatifu nk'uko babwita. General Michel Rukunda Makanika yasize bivuze neza ko amaso ye nubwo atabibona kandi koko ntabwo yabashije kubibona, ariko ko abizi neza ko imurenge ndetse n'ibindi bice bizagenwa ndetse bikaza kugira umugisha, bikaba biba mu bice by'umugisha ku isi. Benshi bavuga neza ko ubuhanuzi bw'uyu mugabo bishobora kuba bugiye kujya mu ngiro. Ibi rero biraza kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso byatangiye kugenda bijya hanze, bishobora kuza kwemeza abantu ko Kivu Republique irashoboka. Ubu tuvugana rero uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisa nkaho yamaze kujya kuri pressure, bitewe nuko uyu mugabo Tshisekedi akomeje kugenda agaragaza urwego twavuga neza ko ari urwego rudasanzwe, kuko igisirikare cye gikomeje kugenda gisa naho gisubira inyuma, gusubiranamo ndetse no gukora amakosa atandukanye mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragazwa ibimeze nk'aho ari ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko Tshisekedi asa naho yamaze kugenda akubitirwa mu bijyanye na politiki ndetse n'ibijyanye n'urugamba. Yatsinzwe impande zose ni nkako twabivuga. Ubu rero tuvugana mama 23 ishobora kuza gutegeka icyo ishaka, kuko Tshisekedi wasa n'aho yatangiye kugenda arangira. Ni ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda bivugwa kuri ubutaka bwa Kongo, aho mama 23 ubu tuvugana nyine process ziri gupendinga igihe ku gihe, isaha ku isaha ashobora kuza kuba hagenwa ibice mama 23 itemerewe kurenga bikitwa Kivu Republique, ariko kandi n'igisirikare cya leta ya Kongo kikaba kitemerewe kongera kubirenga kugira ngo amahoro ahinde. Ibi rero biraza kugenda byose bigaragazwa n'urwego rudasanzwe rw'igisirikare cya mama 23 mu bijyanye na politiki na diplomasi. Bakomeje kurwana no guhanyanyaza ndetse bereka amahanga ibyo Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kugenda bakora kugeza kuri ubu ngubu. Imirwano irakomeje, benshi baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu gishobora kuba ari kimwe mu bisirikare biri muri risk ndetse no ku gitutu gikomeye cyane. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto akomeje kugenda agaragaza urwego rudasanzwe ndetse urwego rusa naho ari urwego rw'imiyoborere rubi, kuko abaturage be bakomeza kuvuga neza ko ntacyo yigeze abamarira, ntacyo yigeze abafasha ndetse ntacyo yigeze abagezaho muri izi manda amaze kuyobora. Ibituma benshi bifuza neza ko umugambi afite wo guhindura itegeko nshinga utageragezwa, kuko bisa naho nta gishya agiye kubakorera, yitwaje ko ubutaka bwa Kongo buri kuberaho imirwano nk'uko akomeza kugenda bivuga. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru yatunguye benshi cyane. Burya iby'ingabo z'u Burundi zivuga, benshi bavuga neza ko aba ari ugutebya, nyamara ni ukuri. Bati Kongo yo twarayiteye kandi ku itegeko rya perezida wacu umugambi ni ukwica abaturage batuye hano Minembwe, kuko tushaka kuzahagira ikigo cya gisirikare gitreninga abasirikare benshi cyane bazatera u Rwanda, ndetse abasirikare bazarwanya mama 23 barimo n'aba P5 itsinda bivugwa neza ko ari rya Kayumba Nyamwasa. Bikavugwa neza ko kandi ibi byagiye bivugwa mu bitangazamakuru ko izi ngabo zagiye zigerageza kwiregurupa ariko bikagorana. Abarundi rero bamenye amabanga menshi cyane y'umukuru w'igihugu nyuma yuko bacakiriwe ku rugamba ari bazima. Ibi ndabikubwira ibyo bari barapanze nyuma yuko bivugiye ko bazatera u Rwanda, maze amahanga akababwira neza ko mu gihe batekereza gutera u Rwanda ibizabaho bazabyirengera, maze perezida w'igihugu cy'u Burundi akaza gutinya. Ibi byose babivuzeho ndetse baza kumwandagaza bashyira mu mabanga ya Tshisekedi na General Neva hanze mu buryo bweruye. Ni inkuru ndi bukubwira, ariko ntabwo nabura no kukubwira inkuru ziri kuba mu miripuko ikomeye cyane iri kubera neza mu bice bya Gatoyi. N'ubundi hari hasanzwe hari imirwano ariko yari yararangiye, ahubwo igisirikare cya leta ya Kongo mu kugaruka inyuma kigerageza kongera kwigarurira aka gace ibyakibayeho n'agahomamunwa. N'amakuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gihura
guhangana n'uruva gusenya nyuma y'uko ibirindiro byabo byinshi byamaze kwangizwa ndetse intwaro nyinshi zamaze kugenda zangizwa, zari zisigaye zigasubizwa inyuma. Ibibabayeho muri Kivu y'Amajyaruguru bisa naho ari ibintu bibi cyane. Ibi ndabikubwiye, ariko reka duhere ku inkuru yihutirwa cyane. Abasirikare bagera kuri 13 b'igisirikare cy'u Burundi bafatiwe ku butaka bwa Kongo. Uribaza ngo babafashwe nande, byagenze gute? Igisirikare cy'aba 23 mu rugamba aho gihanganye n'izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi FDLR ndetse na Wazalendo. Imirwano yongeye kuba hariya neza mu bice byerekeza mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko 23 yafashe bimwe mu bice ndetse ifatikanyije na twirwaneho dore ko ari ikomeje kugenda inagaragara cyane kuko uru rugamba n'urwayo. Ibi ibikora kugira ngo irinde abaturage babarizwa mu biriya bice bakomeje kugenda baraswaho amakompora n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo. Ni nabyo byasobanuwe n'aba basirikare bagera kuri 13 bafatiwe ku rugamba. Aba basirikare basobanuye ibijyanye n'imikorere yabo ndetse n'imikoranire yabo n'igisirikare cya Kongo. Aba bavuze neza ko baje ubundi muri target yo gufasha igisirikare cya Kongo, ariko uko bagiye batinda kuri ubutaka briefing cyangwa se amategeko bagiye bahabwa yagiye ahinduka kugeza aho kuri ubu ngubu babwiwe neza ko ibice bya Minembwe bigomba gukurwamo abaturage bose, ari nayo mpamvu twirwana ikomeza kugenda irwana kuri ibi bice. Aba baturage batuye mu Minembwe n'abanyamurenge ndetse batuye n'inkengero zaho hose, abango bashaka kurimburwa nk'uko byagiye bigaragazwa n'ibitero bya za kajugujugu na za drone zagiye zibibasira kugira ngo baze kuhava bose, maze ngo igisirikare cya leta ya Kongo cyashira ibirindiro by'ingabo ziganjemo imitwe itandukanye y'iterabwoba, imitwe igamije guhungabanya umutekano w'ibihugu byo mu karere. Ubu tuvugana Tshisekedi ibingibi we asa naho ari we wari ubihedinze ndetse watanze uburenganzira, ariko twirwane igakomeza kugenda irinda abanyamurenge. Nubwo yemeze gutya, abanyamurenge benshi barameneshejwe, imihana myinshi cyane amazu yabo yamaze kumeramwo ibyaci, ariko abacyatuye nabo baracyastaragoringa kuko drone ziracyabarasa ndetse bisa nkaho twirwaneho ari ikomeje kugenda nyine ibarwanaho. Aba barundi bafatiwe ku rugamba rero basobanuye byinshi cyane mu bijyanye no kuba baraje kuri iyi misiyo, ariko nabo mu by'ukuri baraje ari igitutu cya perezida w'igihugu cy'u Burundi kohereza abasirikare kuri ubu butaka. Bisa nkaho benshi baza ari igitsure ndetse n'igitutu batakabaye bahaza, dore ko bivugiye neza ko briefing bari bahawe ari zo kuza kuba barinda imipaka ndetse no gufasha ingabo za leta ya Kongo kurwanya 23, nyuma hakiyongeramo ikintu cyo kuba batera ibice bitandukanye bya Minembwe, ari nabyo byakomeje kugenda biba. Abasirikare bakomeje kubazwa ku bijyanye n'amabanga y'imikoranire yabo n'ingabo za Kongo. Bavugwa neza ko perezida w'igihugu cyabo cy'u Burundi ari we udiringa na perezida wa Kongo, maze batazi ibyo amuha. Nanone bongeye kubazwa ku bijyanye n'umugambi bari bafite wo gutera ibihugu biri mu Rwanda ndetse n'Ubugande, biza kurangira bavuze neza ko perezida wabo yari seriye, ahubwo yaje kugira ubwoba nyuma y'uko abantu bagiye bamugira inama bamubwira neza ko ibi ari gukora ari nko kwiyahura, yazasanga intambara iri kurwanirwa i Bujumbura na Gitega mu masaha make cyane mu gihe yabatekereje kurasa ku gihugu cy'u Rwanda. Aha kandi yabwiwe neza ko ngo igisirikare cy'u Rwanda nta mikino kigira, ndetse kuba washaka kwambuka umupaka uhungabanya abaturage b'u Rwanda ushobora kwisanga wahuye n'uruva gusenya. Bemeza neza ko aribyo byateye perezida wabo ubwoba, ndetse ariko ngo umugambi wo yari awufite, ndetse akimara kubona ko gutera u Rwanda bidakunda yahise avuga neza ko u Burundi bukwiye gutera Ubugande, kuko ngo Ubugande hari abo bucumbikiye ngo bagize uruhare rukomeye cyane mu kuba bagerageza gusenya leta y'u Burundi. Aha naho bamubwiye ko akwiye gucira birura, ndetse ko igisirikare cye cy'u Burundi gisa naho kiri hasi muri aka karere, nta gihugu na kimwe bakigerereza, areke kumva amabwire y'Ububirigi. 23 murare ni yose, ndetse abasore basa naho bari kubyina intsinzi nyuma y'uko izi ngabo z'u Burundi zari zarabazengereje zambukira mu mipaka ya Panya cyangwa se shortcut, aho banyuraga ntibaze kunyura mu mujyi wa Uvira, ahubwo bakaza kuzenguruka inyuma kugira ngo 23 baze kwitesha umutwe, bayituruka inyuma bayirase, ndetse n'abaturutse imbere batangire kwa advancinga maze base n'abashyize mu ruziga. Ibi ntabwo byigeze bibahira, ibi kandi byabagoye cyane kuko baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Aba basoda b'u Burundi biza kurangira batakaje abasirikare benshi cyane, ndetse
ndetse n'imivuno yabo n'uburyo bakoreshaga bwamaze kuvumburwa. Ni amakuru agaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko aba basirikare b'u Burundi kandi atari ubwa mbere bari banyuze muri bice, ariko kongera kuhashakira inzira bisa naho bizagorana bitewe n'uko FCM23 yo yamaze kugenda ibereka neza ko yamaze kuba tayari mu bice byose. Nanone reka twisubirire ahitwa Bijombo muri grupoma ya Bijombo. Ibi ni ibiki byahabaye? M23 yongeye kwihanangiriza icyitwa Wazalendo. Aba Wazalendo benshi cyane bari bafashe umwanzuro wo kwa advancinga bakaza mu bice M23 ikontorora, ndetse bari bafite n'intwaro nk'uko bigaragara zisa naho ziremereye, ndetse izi ntwaro bavuga neza ko arizo zabongoje. Bigira inama yo kugaba igitero ku birindiro bya M23 baturutse hano muri grupoma ya Bijombo. Aba ibyabayeho babaye nk'abakubiswe n'inkuba neza. Inkuru itugira hiravuga neza ko abo Wazalendo bacucumwe ku buryo bukomeye cyane. M23 isa n'iyari bafitiye inzika kuko baje basheringa ndetse barasa ku buryo bukomeye cyane urufaya rw'amasasu mu birindiro bya M23. Abo Wazalendo bari bafite imbunda ziremereye nk'uko bigaragara, ndetse benshi bavuga neza ko iki ari kimwe mu bitero bikomeye cyane Wazalendo yari yakoze, ndetse igikoranye imbaraga z'umurengera. M23 nayo mu kwihagararaho yafashe imbunda ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM isheringa aba Wazalendo, dore ko bari bamaze kurenga umurongo utukura, bamaze kwinjira mu defense za M23. Ahangaha rero aba Wazalendo bapfuye ntabwo turamenya umubare wabo, gusa imirwano na n'ubu iracyakomeje, haracyumvikana ibiturika biremereye cyane, ndetse iyi Bijombo kandi ikomeje kuberamo ibitendo bikomeye cyane. Mbibutsa neza ko ari naho hiciwe umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo Umusibejo, ubwo M23 yakoraga operasiyo ikomeye cyane, maze n'umusirikare wangura ukomeye cyane akaza kuhagwa. Bijombo M23 isa n'iyamaze kuhametiriza ku buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ndetse n'ababafasha, kuko biri kugenda bigaragara mu magurupoma ndetse n'amateritwari atandukanye. Reka twigire Iminembwe hakomeje kuvugwa ibitero bitandukanye, nyamara bisa nkaho Iminembwe hazarimburwa, nyamara bisa nkaho M23 itaza kuba muri ibice. Iminembwe ndetse n'ibice bya Mikenke bibarizwamo abanyamurenge, aha hose haba haramaze kurimburwa nk'uko byari byapanzwe. Ubundi bivugwa neza ko hariya mwabira bice hari harapanzwe kuzagirwa training wing, cyangwa se aho abasirikare bitoreza. Abasirikare kandi bikavugwa neza ko ari ingabo ngo z'uwitwa Kayumba Nyamwasa wari waramaze kunoza umugambi na Kisekedi ko azahagira aho ingabo ze zitoreza, ndetse akahagira na hedikota amadefense akomeye cyane, ngo maze akaba ariho bazahagurukira bajya gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero M23 ndetse na Twirwaneho ikomeza kugenda irwana kuri gakondo yabo, bisa nkaho bakomeje kugenda bahahagarara ndetse bakaburizamo ibitero bitandukanye. Umunsi ku munsi izi ngabo zihangana n'ibitero bitandukanye biturutse mu bice bitandukanye nk'uko amakuru abigaragaza, ariko kandi benshi bakavuga neza ko M23 itaza kuhaba ngo ifashe aba basirikare batwirwaneho. Biba bisa nkaho barangiye neza kuko ntibari bafite ubushobozi bwo guhangana n'iki gisirikare cya leta kiba gifite ibikoresho karabutaka. Inka zabo zari ziri muri ibice, ndavuga abaturage bo mw'ibi bice, inyinshi zagiye ziraswa, ndetse dore ko na drone yagiye igaragara irasa mu nka z'abaturage. Abaturage kandi bakavuga neza ko Wazalendo zagiye zibiba inka ndetse zikajya kuzirya. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibi ngibi byagiye bituma abanyamurenge ndetse n'abandi bagaragaza ko bari gukorerwa ihonyabwoko ndetse n'iyicwa rubozo. Ibi kandi bigakorwa n'igisirikare cya leta. Ibyo benshi cyane bagiye barenza ingohe, nyamara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu isa n'iyamaze guhaguruka, ndetse isa n'iyamaze kugenda ishyiriraho sanctions Kisekedi ndetse n'ingabo ze, nuko bitarajya hanze. Imyanzuro ikomeye cyane y'ibyavuye mu biganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi, benshi bakomeje kugenda bayinuganuga, ariko bavuga neza ko Kisekedi nta mahirwe yigeze ayigiriramo na makeya, ahubwo M23 ariyo yagiye ihabwa agaciro, ndetse nyuma y'uko Kisekedi yari yagiye agerageza kugenda ashobeka abeshya amahanga ayabwira ukuntu M23 yamaze abaturage, nyamara bisa nkaho aba bashinzwe amahoro ndetse n'indi miryango yagiye yikorera supervision ndetse na controle kugira ngo aze kureba niba koko ibyo Kisekedi avuga ari ukuri. Nyamara baje gusanga Kisekedi abeshya ndetse ari umunyamanyanga, byatumye mu masezerano ya
by'amahoro Tshisekedi atarahawe agaciro cyane ndetse bisa nkaho yafashwe nk'umunyabyaha. Bamwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu basa naho bari kwibaza byinshi cyane. Bamwe bari kwibaza batese iki gihugu cyacu kiyobowe gute, kiyobowe nande, ko tubona buri wese agifataho umwanzuro. Amambere ma 23 yarabempoje ibakoresha ibyishaka ndetse ifata ibice yahisemo gufata irabirukana, baragenda barameneshwa. Bisa nkaho hatangiye ibijyanye n'ibiganiro by'amahoro, ariko noneho ibyo Tshisekedi azize ni ukwangiza ibi biganiro by'amahoro. Bisa nkaho ma 23 yahawe uburenganzira busesuye mu bice yamaze kwigarurira. Ni nyuma y'uko Leta z'Ubumwe za Amerika yagiye itumiza ndetse ikagerageza guhuza Tshisekedi ndetse na 23 ngo baganire ku bijyanye n'ikibazo gihari ndetse kibe cyakemuka, ariko bikarangira bigaragaye neza ko Leta z'Ubumwe za Amerika yasuzuguwe na Tshisekedi, kuko bavaga mu biganiro by'amahoro Tshisekedi wagahita yirukanka mu bindi bihugu birimo Ububiligi gusaba intwaro n'abasirikare, nabyo ntiyabihawe, maze biza gutuma atubahiriza uruhare rwe rw'amasezerano, by'umwihariko ikijyanye no kuba yagerageza kurandura FDLR. Iyi ni umutwe w'iterabwoba ukorera ku butaka bwa Kongo, uyu kandi ukaba ari bamwe mu bagerageza gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo ntacyo yigeze akora kugira ngo agaragaze neza ko yaranduye FDLR ndetse n'ibindi bikorwa yari yasabwe gukora kugira ngo 23 nayo ize kuba yava mu bice birimo umujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zaho, iranabikora kugeza kuri ubu ngubu. Bisa nkaho byabaye impfabusa kuko Tshisekedi we ntigeze atera intambwe ngo akore ibyo yasabwe. Ibyababaje Leta z'Ubumwe za Amerika kugeza kuri ubu ngubu, maze Tshisekedi asa naho yamaze gushyirwa inyuma y'amarido. 23 ikaza kuba ifite ubwisanzure busesuye mu bice yamaze kwigarurira. Ibyo benshi bemeza neza ko Tshisekedi ari kugenda arangizwa gake, yashyirwa ku ruhande, nyamara we ntabasha kubibona. Abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo bakomeje kwibaza uyoboye igihugu, kuko barabona imyanzuro iri gufatwa iturutse aho nabo batazi. Ibice bari boherejwemo bimwe na bimwe batangiye kugenda babikuramo, bari gukora amawizidoro mu buryo busa naho butunguranye. Bisa nkaho igisirikare cy'aba 23 gifite avantage kuri ubu ngubu ndetse yo kuba cyakigarurira bimwe mu bice bisa naho ari bishya, nubwo bisa nkaho babwiwe neza ko ibice bitandukanye bigomba kubarizwamo igisirikare cya Leta ya Kongo ari ibice biri kure cyane y'ibyo 23 kontrola, kugira ngo hirindwe ubundi bushotoranyi. Maze Tshisekedi mu gihe bakiri kumugenera ibyo yakorerwa, bisa naho ari ukumufatira ibihano bikomeye cyane bitewe no gusuzugura ndetse agatesha umwanya Leta z'Ubumwe za Amerika, bakicara ku meza y'ibiganiro, nyamara we agakomeza kugenda avunira ibiti mu matwi. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda humvikana ibisa naho ari amagambo menshi cyane ari kunyuranyuranamo. Benshi bavuga neza ko Tshisekedi asa naho atakiyoboye iki gihugu cye, gufata imyanzuro imwe n'imwe biri kumugora bitewe nuko yamaze gushyirwaho igitutu ndetse yatsikamiwe n'amahanga. Ariko nanone ndakubwira neza ko ibikomeje kugenda bivugwa ku butaka bwa Kongo ni byinshi cyane. 23 yo ikomeje kugenda yica itababarira. Abasirikare b'u Burundi bagera kuri 6 bishwe urupfu, bivugwa neza ko ari urupfu rutunguranye. Abasirikare benshi bari kuvuga neza ko harimo bamwe muri bo bari kugenda bagambanira bagenzi babo, bakaza gutungurwa mu bice barimo basa naho bari ku burinzi. Ingabo z'u Burundi zikomeje guhura n'uruva gusenya hano, sibyo tugiye gusubiramo, ahubwo ikiri kwibazwa nuko abasirikare bashobora kuzava kuri ubutaka bwa Kongo bimeze, kuko bisa nkaho bari gupfa umunsi ku munsi. Benshi mu barwanyi ba 23 basa naho bari kugenda badivansinga mu bice bitandukanye. Ingabo z'Abarundi zazanywe noneho bisa naho mu by'ukuri ziri kugwa mu mitego mu buryo zitari zizi, ndetse bigasa naho abasirikare b'Abarundi baje bataramenyera neza ibijyanye nuko uru rugamba hano rurwanwa, kuko 23 isa naho iri kubarizwa mu bice byinshi cyane, aho biri gutuma itunguriza ingabo mu buryo zitakekaga. Bikomeye cyane ni ibintu byabaye ku ngabo z'u Burundi kugeza na n'ubu. Uretse bamwe mu basirikare b'u Burundi bakomakomeye bamenye irengero ry'izi ngabo, nabo ntabwo bashaka kubyerura ngo babivuge, kuko bivugwa neza ko ingabo z'u Burundi zisa n'izamaze kugenda zicikamo ibice bibiri. Ni mu gihe benshi mu basirikare b'u Burundi bagiye boherezwa ku butaka bwa Kongo kurwana intambara bahanganye na 23, bamwe bakagenda bagaragaza neza ko mu by'ukuri batabyishimiye na gatoya. Kuri ubu ngubu bisa naho noneho byahumiye ku marari. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya Leta ya Kongo bongeye kuba
kuba basubiranamo n'ingabo z'u Burundi. Ibi kandi byo nta kibazo byari biteye, ahubwo abarundi bo bari barakizwe ku mipaka kugira ngo barinde imipaka, barasimbujwe bahazana abashya bivugwa neza ko ari nabo baburiwe irengero. N'abasirikare b'abarundi benshi bari bashyizwe hafi n'umupaka nyuma y'uko perezida w'u Burundi yagiye avuga ko azatera ibihugu bibanyi ndetse ngo akabitera, dore ko yari yamaze no kugenda asaba ibikoresho mu gihugu cy'Ububirigi nk'uko bitangazwa. Ibikoresho mu by'uyu mugabo utetse igihugu cy'undi yari yagiye asaba ngo nibirinde ikirere ndetse ngo n'amadrone n'izindi ntwaro zigezweho, kuko we asa naho ntazo afite mu bubiko bw'intwaro. Nyamara Ababirigi bari babimwemereye ndetse yiyemeza kuzafatikanya na Tshisekedi ngo bagatera ibihugu biri mu Rwanda ndetse n'Ubugande. Ibi kandi abantu barabifashe babifata nkaho byari burage, kandi inkuru zivuga neza ko ubutasi bwari bwamaze kugenda bumenya izi inkuru kandi ngo zari impamo, ariko benshi bibaza aho byahereye, dore ko perezida w'igihugu cy'u Burundi baje kumuhamagara barimo Yoweri Kaguta Museveni, perezida Ruto ndetse n'abandi, bakamubwira neza ko ibyo ari gukora n'ibyo ari kuvuga byonyine bigize amakosa ashobora kumukoraho, dore ko kubikora byo bisa naho atanabishobora. Kuri ubu ingabo z'abarundi zari zarashyizwe hafi n'umupaka, bivugwa neza ko zaburiwe irengero. Benshi bemeza neza ko izi ngabo z'u Burundi zishobora kuba zahise zitorokera igisirikare zikaza kuba zigira mu bice bisanzwe bibarizwamo inyeshyamba zari zitabara cyangwa se zikajyoyininga inyeshyamba. Ariko icyo kujyoyininga inyeshyamba benshi ntago bagiuriza, ahubwo bavuga neza ko aba basirikare bashobora kuba bikuriyemo impuzankano ya gisirikare nabo bakigira mu buzima busanzwe, bakaba bahungira mu bihugu bitandukanye, dore ko hagiye humvikana abasirikare benshi b'u Burundi bavuga neza ko uko bafashwe mu gisirikare cyabo byatumye batoroka ubwo boherezwaga ku butaka bwa Kongo, dore ko hari n'abumvikanye bibereye i Dubai bavuga neza ko bo bagezeyo mu buryo busa naho butaboroheye, dore ko bo bari bafite connection, ariko bavuga neza ko hari n'abandi benshi bagiye bahungira mu bihugu bituranye bya Tanzania ndetse n'ahandi kugira ngo babe babasha kugira ubwinyagamburiro. Ubu tuvuga n'izi ngabo z'u Burundi zaburiwe irengero, abarindaga umupaka bagiye, benshi bati bagiye muri ditabara, abandi bati batorotse igisirikare ntabwo bagishaka gukorera iki gihugu, ariko benshi bakomeje gushimangira neza ko hari abasirikare bakuru muri iki gisoda cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza uburyo twavuga neza ko ari ubwo kwerekana neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi adashoboye, maze bagacamo abasirikare bice kugira ngo bakomeze kugenda bakora imitwe yo kumurwanya. Nanone reka nkubwire neza ko muri Kivu y'Amajyepfo, reka bariho duhera ahangaha M23 ikomeje gucana umuriro ukomeye cyane. M23 ikomeje kuba yakora ibitangaza neza nyuma y'uko Mikenke ifashwe, igisirikare cya M23 gifatikanyije n'umutwe wa Twirwaneho bakomeje gukora ibindi bitendo bikomeye cyane byakomeje kugenda bitera ubwoba iki gisirikare cya leta ya Kongo, bisa naho kidagishoboye guhangana. Ibitero byinshi cyane biri kwibanda ku butaka, igisirikare cya M23 kirimo kirasya kitanditse ndetse kirakubita kitabariye nk'uko biri kugenda abigaragazwa. M23 yamaze gutegura urugamba, bisa naho ari inzira eshatu zizanyurwamo kugira ngo bakomeze kugenda bapanura, birinde ingabo za leta ya Kongo zishobora kuza kubagabaho ibitero. Ubwirinzi bw'ikirere ngo burahari cyane, ndetse bisa nkaho indege yo mu bwoko bwa Su-25 yabazengerezaga mu bice bitandukanye bateguragamo ibitero. Iyi ndege ntabwo iherutse kongera kugaragara, bisa nkaho rero nabo bahise bafata umwanzuro wo gukora ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere, maze bafata ibikapu, bagafata amasasu ndetse n'ibindi bikoresho bagapanua, nyuma y'uko ubutasi bwa M23 bumaze iminsi muri izi nzira bwamaze gukomfurima neza ko inzira ishobora koroha ndetse n'uwabitambika bashobora kumurimbura. Ahazaturuka ramforo, imbaraga zindi zize gutanga umusada, hose harateguwe imihanda yamaze gufatwa mbere, ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo cyinjiriwe mu buryo kitazi. Tshisekedi araza kwisanga ari kumva amasasu benshi cyane aturika, benshi bavuga neza ko ariho ashobora kuza gushyira ubwenge kujya agatekereza ibyo ari kwikururira, dore ko M23 yo bisa nkaho nta mikino na mito ifite ku bijyanye n'uru rugamba nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza.
Ubu tuvugana rero inkuru iravuga neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakimara kumva iyi nkuru, Tshisekedi yatangiye gutanga amwe mu mabwiriza akomeye cyane yuko bagomba gupanura, ariko aho bagomba gupanurira bisa naho bitagikunze, kuko M23 mu gutangaza uyu mwanzuro ukomeye cyane isa naho yari yamaze kuboroka zimwe mu nzira ingabo za leta zishobora kunyuramo, ndetse bisa nkaho bizagorana. Ubu M23 itegeko ryamaze gutangwa, abasore bamaze kwitegura, baraza kwifashisha zimwe mu modoka z'intambara ziremereye cyane ndetse n'andi makamyo asanzwe atwara abasirikare, maze begere i Kinshasa batangire kubombarida, dore ko byumvikana neza ko ingabo za leta ya Kongo zigomba kuba zamaze guturuka hariya mu murwa mukuru i Kinshasa, zatangiye kuza guhangana, maze Tshisekedi azajya yabona neza ko amazi atakiri yayandi. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zigerageza gukubitira mu cyico ndetse zihana zitababariye, dore ko benshi bakomeje gutangaza neza ko agahinda k'ingabo za leta ya Kongo kuri ubu basabye kuba baretse ibyo kuba bavuga ko batitabwaho, ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bisabwa n'izi ngabo bavuga ko badahabwa, maze bakabanza gufokasinga mu guhagarika uyu muvuduko wa M23 nyuma y'uko General Nziramakenga Emmanuel Sultan Makenga yamaze gushyiraho iri tegeko. Reka turakomeza gukurikiranira urugendo rw'izi ngabo zifasha umwanzuro wo kwerekeza i Kinshasa ndetse n'ibindi bice bisa nkaho ari mu rwego rwo kwereka Tshisekedi ko niwe bahamusanga. Ubu tuvugana rero ku butaka bw'u Burundi ho haravugwa ikimeze nkaho ari ubwoba bukomeye cyane, nyuma y'uko abataramenyekana ngo bashatse kwivugana umukuru w'igihugu Imana igakinga akaboko, ndetse n'abarinzi be bagakomeza kugenda bamukavaringa. Bivugwa neza ko umuntu utaramenyekana yari yitwaje imbunda, ndetse imbunda bivugwa neza ko ari yo mu bwoko bwa pisto, imbunda yinjiranye muri imwe mu nyubako bivugwa neza ko perezida yararimo, maze ubwo perezida yasohokaga uyu mugabo akizamura akaboko ashaka gupima uyu mutegetsi w'igihugu cy'u Burundi, bivugwa neza ko yahise acakirwa, ndetse bivugwa ko yafashwe n'umwe mu barinzi w'umukuru w'igihugu utaba wambaye impuzankano wari uri mu baturage. Bisa nkaho ubutasi bw'u Burundi bwari bufite amakuru ko perezida ashobora kuba yagambaniwe. Niki gishoboka nko kuba perezida yakinjirirwa n'abafite intwaro, se binjira mu nyubako perezida arimo batasatswe? Ibi nibyo benshi bakomeje kugenda bibaza, bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yari yamaze kugwa mu mutego, ndetse bamaze kumushyira mu mutego ukomeye cyane, maze Imana ikaza gukinga akaboko. Ariko nanone abamurindaga bakoze akazi gakomeye cyane, bigaragara neza ko bari maso muri iyi minsi, kuko bamaze kumenya neza ko akomeje kugenda agerwa amajanja, ndetse na bamwe mu bari hafi ye bashaka kumwivugana kugira ngo nabo bicare kuri intebe y'umukuru w'igihugu, dore ko na manda ye y'imyaka yari yamaze gutorerwa iri kurangira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arateganya kongera kwiyamamariza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu minsi mike umwaka utaha. Irangira rya Tshisekedi rishobora kugendana na neva nk'uko bakomeje kugenda babica mu marenga. Uribaza ngo byagenze bite? Ni nyuma y'uko Tshisekedi yari yarasezeranyije amahanga ibihugu birenga 3 ko azabiha amabuye y'agaciro, ndetse ngo yiganjemo koruta nimero ya mbere ibarizwa za Rubaya, akabivuga neza azi ko igisirikare cye cyamaze kwirukanwa Rubaya, ndetse n'umwaka urenga hagiye kuzura imyaka 2. Ibi kandi akabikora yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cye bafite ibirindiro bikomeye cyane bibarizwamo amabuye y'agaciro, ndetse ko nibamuha bimwe mu bikoresho by'intambara, ibikoresho bikoreshwa muri intelligence cyangwa se ubutasi, ndetse n'ibindi birimo n'abasirikare, ko nabo bazaza bakicukurira bakajyana. Ibi yarabivuze, nyamara haje gukorwa iperereza by'umwihariko ku ikubitiro habanje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isanga ibirombe byose Tshisekedi yatanze muri liste y'ibyo agomba gutanga nk'ingurane y'ibikoresho bya gisirikare n'ubutasi nta na hamwe ingabo ze zifite. Ibi nibyo byahise bituma Amerika isa nayo imutewe inyuma. Kimara kubona bigenze gutya, yigira inama yo guhita atangira gukora ibitero biremereye cyane. Murabizi ibitero rurangiranwa bimaze iminsi byibasira ibice bya Rubaya mu cyumweru gishize, ndetse n'ibitero bya drone mu byumweru 2 bishize. Ibi byose M23 irabinetarariza, dore ko byari bigamije ngo kwisubiza ibi bice, ndetse akabona icyo ashyira ku meza kugira ngo abone uko asaba ibyo agomba gusaba. Nyamara byaje kurangira M23 itamwemereye na gatoya, ahubwo ihita imusubirana inyuma, na bimwe mu bice yari afite mu birometero birenga 35 hafi 40 barabimwambura. Ahangaha kandi igisirikare cya leta ya Kongo
cyanahatakarije zimwe mu ntwaro ziremereye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa ndetse izindi zikaza gutwikwa. Ubu tuvugana Tshisekedi kubona neza ko imigambi ye yose yabaye impfabusa ndetse M23 kuyambura ibi bice bisa naho bidashoboka nk'uko byagiye bitangazwa ndetse na M23 binyuze mu muvugizi wayo kugeza kuri ubu ngubu Lawrence Kanyuka wavuze neza ko kuba Tshisekedi yashaka kwigarurira ibice bya Rubaya akoresheje imbaraga za gisirikare ari nko kurota bitamukundira. Ibi rero Tshisekedi nawe banze yaricaye agashyira ubwenge ku gihe nyuma y'uko yagiye agirwa inama na perezida w'u Burundi wamubwiraga neza ko bagomba gufatikanya bagahatana maze bagatsinda uyu mutwe w'inyeshyamba maze igihugu cye kikongera kikagira umutekano nk'uko bagenda bitwaza ko M23 ariyo yababujije umutekano. Nyamara ibi ngibi perezida w'u Burundi yabimubwiraga nawe ari kuri target y'uko aya mabuye y'agaciro ingabo ze nazo zizaba zihabarizwa zikajya zikururaho nk'uko byari mu masezerano bagiranye. Nyamara bisa nkaho uyu mugabo utetse u Burundi yashutse perezida w'igihugu cya Kongo kugeza ubwo ubu yamaze guhindura ibitekerezo. Perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi asa naho yabonye neza ko ibijyanye no kurwana atabishoboye ndetse na politiki nayo gukina izi karita bisaba ubwenge ndetse n'ubuhanga budasanzwe utaza kwisanga wamaze kugwa muri manka. Ibi rero nubwo benshi bavuga neza ko yisamye yasandaye asa n'uwatangiye gutakambiramo M23 ariko akabikora mu buryo buri indiregite bitewe n'isoni n'ikimwaro nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. Bamwe bati Tshisekedi yakomeje gushukwa n'u Burundi ndetse bumwereka ko buzamufasha ibishoboka byose na bimwe mu bihugu bitandukanye ariko ntacyo bamufashije. Kuri basa naho yatangiye kongera gutakambiramo M23 ngo babe bagira ibyo bongera kwicara ngo baganire. Ibi ni mu gihe Tshisekedi yagiye yumvikana kenshi avuga neza ko atazicarana ibitente ubwo yavugaga ngo ni ibipupe yitagamo M23 ngo ahubwo azicarana n'ababafasha akaba ari baganira. Nyamara ubu tuvugana Tshisekedi ari kugenda anyura mu bahafi be ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo baze kumufasha kumvisha M23 ko igihe kigeze ngo intambara irangire bicare ku meza y'ibiganiro barebe icyakorwa nibiba ngombwa bafatikanye kuba bayobora iki gihugu cya Kongo. Benshi barabyumva bakavuga ko ubu noneho yamaze gushyira ubwenge ku gihe nubwo uyu mugabo atari ubwa mbere avuga ibintu hashira amasaha makeya cyangwa se bwacya akagaragara mu ruhame yabihinduye. Icyo Leta z'Ubumwe za Amerika inamuhora kugeza ubu kuko ibyo yasinyiye mu masezerano ya Washington yakomeje kutabyubahiriza na gatoya. Uyu mugabo bamwe bavuga neza ko M23 nayo igeze igihe cyo kumwiryaho ndetse ikamugora ku buryo bukomeye cyane kuko yanze amasezerano hatarameneka amaraso y'aba basore n'inkumi babarizwa mu rwego M23 nubwo atamenetse bonyine n'ingabo za Leta ya Kongo arizo ahubwo zahashiriye ku bwinshi. Kuri ubu rero benshi bakavuga neza ko M23 nayo ishobora kuza kumugora ikamushyiriraho amananiza. Aho bigeza bisa nka M23 itifuza ngo kuba yashyirwa mu gisirikare cya Leta ya Kongo ngo ibe yahabwa imwe mu myanya mu bice bisanzwe nyine ari inzego z'ubuyobozi, ahubwo bisa naho ifite ikintu gikomeye cyane iri guharanira nk'uko byagiye bitangazwa na General Sultan Makenga wagiye avuga neza ko gahunda ari ugukuraho iyi leta. Tshisekedi rero yanze kumva mbere M23 ubu yamaze kuzamura confidence icyizere ni cyose nyuma yo kubona ko yagiye ifata ibice bitandukanye. Irabona neza ko n'ubutegetsi yabuhirika cyangwa se itanabuhirika hakaba habaho icyo gufata ubutaka yafashe ikaba yashaka uko ihagira ibice byayo ndetse ikaba nka leta yigenga nk'uko byakomeje kugenda abinugwanugwa. Abasirikare b'igisirikare cya twirwaneho bakoze akazi gakomeye cyane mu guhangana n'izi ngabo zari zagabye igitero ku birindiro byabo ndetse byasaga naho biteze ko biri buborohere ndetse bagahita badivansinga bamanuka mu mihana igiye itandukanye ituyemo abaturage dore ko hari ibice abaturage bamaze kwimukamo ariko hari n'ibindi bice binini cyane bituwe n'abaturage nk'uko bigenda bigaragara. Hari abaturage benshi cyane bimutse mu bice bya Puezero hafi n'iminara bose bagiye bameneshwa kubera
amadrone, ariko kandi hari abandi batuye mu bice nubwo bivugwa neza ko inzara ikomeje kubica bitewe n'izamuka ry'ibiciro, kuko hari amabariyeri akomeye cyane yasizwe mu bice bajyaga guhahiramo, aho basa n'abamaze gukomanyirizwa basizwe mu kato. Ubu tuvugana bivugwa neza ko ikiro cy'isukari cyamaze kugera ku madolari 40 n'amafaranga menshi cyane arenga ibihumbi 65 by'amanyarwanda, cyangwa se ukaza no gushyira mu makongomani ukareba uko bimeze. Ibintu rero birakomeye cyane. Aha rero niho Amadubu yongeye kwigaragariza, yerekana neza ko ibyo basize babwiwe na General Michel Ruhunda Makanika, uyu kandi akaza kugenda agaragaza neza ko ariwe wasize spirit cyangwa se imyumvire ndetse ikomeye cyane muri iki gisirikare, aho yasize babwiye neza ko batazemera gutemwa amajosi ndetse bazirwanaho nk'uko baniyise twirwaneho. Aba basirikare rero bakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kwica abasirikare b'abarundi twirwaneho. Yongeye kugaragaza neza ko ifite imbaraga zidasanzwe kurusha uko benshi babitekerezaga, dore ko benshi bibwiraga neza ko ikorera mu kuboko kwa M23 ngo ariyo iyiha imbaraga, ariko Amadubu yongeye kugaragaza neza ko nta mikino afite na mikeya. Amadubu kandi yongeye kugaragara asa naho yadivansinga kubita izi ngabo, ibyo benshi cyane bavuga neza ko izi ngabo impamvu nyinshi zirimo izo kuba zazanye confidence ariho zavuye zikubitwa, ndetse bivuga neza ko zamaze gutatana ndetse zagize ubwoba budasanzwe nyuma yo gutungurwa, dore ko benshi batangiye kuvuga neza ko M23 yajijishije ikayobya malari, nyamara ikaza kuba yibereye hamwe n'aya Madubu ya twirwaneho. Bizwi neza ko yo atigeze afatirwa ibihano cyangwa se ngo ashyirweho igitutu nk'uko byagaragaye. M23 ifata umwanzuro wo kurekura ibi bice kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze gushyirwa mu bikorwa. Amadubu yo ntawe uyashyira mu majwi kuko birazwi neza ko ari abaturage bamaze igihe kinini cyane, imyaka ibihumbi n'ibihumbi mwabira bice, bisa nkaho rero ari bo bakomeza kugenda birwanaho. Benshi batangiye guca amarenga ko M23 ngo iri gukorana nabo bya hafi, ariko nta gihamya bafite. Byagaragaye neza ko Amadubu afite icyo arwanira ndetse yakomeje kugenda agishyiramo imbaraga. N'abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bagaragara birukanka amasigamana Barundi sinakubwira. Gusa nanone FDLR yongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, bavuga ko yashize basa naho baba bashinyagura, ariko nawe yahuye n'uruva gusenya. Amadubu yongeye kugaragaza neza ko ari Amadubu koko akubita atababariye. Ibice byegereye Puezero bisa nkaho Amadubu yongeye kwirukanamo izi ngabo mu birindiro nk'uko bigaragara. Umuriro udasanzwe basheringa birukanka. Aba basore b'abanyamurenge bongeye kugaragaza neza ko atari abo gusirimba gusa, bongeye kugaragaza neza ko ari abafite imbaraga zikomeye cyane zo kurwana kuri gakondo yabo ndetse bakarwana ku miryango yabo. Ibi kandi byongeye kuzamurira icyizere aba basore nyuma y'uko bamaze kubona neza ko nabo babikora mu gihe M23 nta bufasha cyangwa se itabari hafi. Ibi kandi bikaza kongera kubaha confidence zikomeye cyane. Benshi bemeza neza ko kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zongere kumenera muri izi ngabo za twirwaneho biza kugorana cyane. Ibyo benshi bavuga neza ko ubu Amadubu yamaze kurya karungu bitandukanye na mbere, aho bisa nkaho bari bazi ko M23 bibagoriza kuba kubibakorera, ariko bakaba bamaze gufata initiative yo kubikora byose kuko babona ko nta yindi choice hari. Amahitamo namwe no kwirwanaho kandi ntibazemera gutega amajosi. Ibi nibyo biri kugaragarira mu rugamba rukomeye cyane rukomeje kubera muri bice basanzwe bakontorora. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye gusubizwa inyuma mu bice bitandukanye nyuma yo kugerageza kugaba ibitero muri Masisi za Gatoyi hose, maze bikaza kurangira bahagaritswe ndetse nkaho nta cyabaye. Byari ibitero bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kureba uko cyakegera ibice byose byerekeza hariya muri Rubaya kugira ngo babashe kuboroka connection cyangwa se ramforo n'ibindi ingabo za M23 zizana bifasha bari kurinda biriya bice kugira ngo babe bakoresha za drone zabo babone uko bakirukana M23 muri ibice, nyamara byabagoye cyane. Ndakubwira ibyo M23 ikoze by'ibitendo bikomeye cyane bamwe batari bazi uko bishobora kugenda gutya. Tuhita tujya ni Bujumbura nkubwira ibiri kuvugwa mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane ashyirwaho na bamwe mu bo bayoborana iki gihugu cy'u Burundi. Reka twinjire muri iyi nkuru ikomeye cyane ya Colonel mu gisirikare cy'u Burundi umaze kugandagurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nuko abarundi bakomeje kugenda bashira. Uyu su wa mbere, su wa kabiri, sino wa gatatu, ndetse benshi bemeza neza ko atari n'uwa nyuma. Kuri iyi nshuro hongeye kugaragara ibisa
nk'aho ari ibidasanzwe. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kwisanga cyamaze kugwa muri manka nyuma y'uko ubu tuvugana ibice byose bigize Mikenke, guturuka Mikenke kuri anteni ndetse no kuri radiyo hose hamaze kwigarurwa n'intare za Sarambwe zifatikanyije na Twirwaneho. Ahitwa Mirunda niho uyu mukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi yamaze kugwa. Amakuru benshi bavuga neza ko atari meza ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, abandi bakemeza neza ko ntacyo gukora bafite kuko n'ubundi si ubwa mbere abakomakomeye muri iki gisirikare cyabo bagenda bapfa, ariko nanone bisa nk'aho byateje imyivumbagatanyo ikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zikimara gusakaza umwe mu bakomeye ndetse bari basigaye kuri uru rugamba ku mirongo y'imbere, ndetse wanarashwe mu by'ukuri imirwano isa naho yari yamaze gutuza bitewe n'uko igisirikare cy'u Burundi kikimara kwirukanka ndetse cyaturutse mu bice bya Karingi ndetse na Mirunda ariho bamaze kugera, batangiye gusheringa ku ngabo za Twirwaneho, aho bisa nk'aho bagiraga ngo izi ngabo zibe zasubira inyuma maze bongere basubire mu bice bari bamaze kwamburwa bataragera kure. Ibi rero nibyo byakoze kuri izi ngabo. Ubwo uyu musirikare koloneli w'igisirikare cy'u Burundi yari arimo atanga amabwiriza y'uko aba basore cyangwa se n'aba basirikare b'ingabo z'u Burundi bagomba gutangira gusubira inyuma bakisubiza ibi bice bitaraba ibintu bikomeye ngo igisirikare cya Twirwaneho na 23 bahashinga ibirindiro bikomeye ndetse banahazane zimwe mu ntwaro, ndetse u Burundi n'izi ngabo bari bafatikanyije nyine za Kongo basaga naho bashaka guhita bakora recovery bihuse cyane bagasubirana inyuma izi ngabo muri iyi operasiyo bari batangije, ndetse bisa nkaho ariyo yahise ituma uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Burundi arasirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ari inyuma cyane, ndetse aho bivugwa neza ko yarashwe ari no kuvugira ku cyombo. Bivugwa neza ko yarashwe n'abasirikare ba 23 bo mu itsinda rikomeye cyane rya ba Mudahusha. Uyu yahise yitaba Imana neza abandi bahita bacika intege. Ibyahise bigaragaza neza ko n'ibyo bapangaga batabaye bakibikora. Abasirikare b'u Burundi bahise birukanka amasigamana, nuko birangira Mikenke ikomeje kuguma mu maboko ya 23 na Twirwaneho bakomeje kubyina tombe muri ibi bice. Mikenke ni kimwe mu bice by'ingenzi bibarizwa hariya mwabira bice kuko hari imihanda myinshi cyane yerekeza hariya za Minembwe, imihanda yerekeza za Pwezero n'izindi nzira nyinshi cyane zerekeza mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira n'ibindi bice bikomeye cyane biri strategique mu buryo bw'urugamba. Ubu tuvugana rero Mikenke yose no kwishyamba rya Mikenke yose ryamaze kwigarurirwa n'ibindi bice by'ingenzi bituyemo abaturage. Ubu tuvugana bifitwe n'izi ngabo za Twirwaneho ndetse na 23. Reka twigire nanone muri Kivu y'Amajyaruguru, nyine ni ku butaka bwa Kongo hariya za Masisi, ahakomeje kugenda havugwa ibitero bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kigerageza kugaruka muri ibice nubwo biri kukigora cyane. Ubu tuvugana benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakubiswe n'inkuba nyuma y'uko bari bamaze kugaba ibitero ku birindiro bya 23 baza kwitambikwa ku buryo bukomeye cyane birindiro by'ingabo za 23 nyine muri ibice biherereye ahitwa za Gatoyi, ndetse bivugwa neza ko 23 gukontorora ibi bice yabigize ibintu igomba gukora mu buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kugenda ibirometero nibura 4 bumva ko bari butangire gushiringa, bamaze kugera hafi mu kilometero kimwe ariko baje gukomwa mu nkokora batangira kuba bashiringa bataragera aho bagomba kugira nyuma yo kwikanga 23 mu nzira banyuragamo. Ibyahise bituma 23 na tanka zayo nayitangira kubasheringa, baza guhurira kure bitandukanye nuko bari babipanze ko bashobora kuza kugera aho bagomba kurasira mu birindiro bya 23. Ibi byatumye basubira inyuma ndetse ntibagera ku ntego zabo kuko byabaye nk'aho 23 bitambitse bataratangira no kwisuganya ngo bamenye abaza kujya kuri front line ndetse n'abaza kubakorera cover ndetse n'abaza kuzana imbunda z'imisadi. Ibi byose byahise bisandazwa bituma basubira inyuma batageze ku ntego.